Gapo. Salamu. Iki sema. Ndashaka yuko umbabarira ukantiza imyenda ya boss. Imyenda ya boss? Genda uteka ushinzwe guteka man. Ni wowe ubuzaho ibitse. None se nimba mbazaho ibitse nyine kari ya boss. We ni mugoroba uze kundeba. Kano kawe ko nkazi se. Njembe. Uze kundeba ahubwo se reka mbaye naramukwera. Ase seri uragura kantu Reba ni icyuki. Ni icyuki. Uyu we muzane ndayigo. Ahubwo none. Ariko ni ndebo imese man. Umva izindi kondisi kugira ngo nze kugura akantu gatubutse. Wowe urasa nkaho mbera umupampi umukozi. Njembe umukozi wawe. Umukozi. Uzika rwo gukora akazi kabi hano. Wihanganire kukwita kadogo. Nubwo misi imyenda ya boss nkanayitera ipasi. Ntago nakubera umukozi. Nyine ukanzanira icyayi, ukanzanira umugati, keke. Nibiryo ukaba watetse ukabiza. Nabyo nzana ngiye ibyo none se gishinzwe guteka hano. Ariko se umva wituza shyira umutima hamwe. Nimagoranda kungurira ka. Apubwo harimo inzoga aho ibyo ngibyo umuntu igena nkumbiye no kunywa. Reka nze mitenye guha. Ndakwita kadogo. Reka mitenye guha. Ariko se uno mukobwa yitwa Tinzera kandi umukobwa ari hafi kugera hano. Yizanye. Urenzanye ashati nziza irakwirwa mu ruda rwawe. Bagira ngo ahubwo ndaba ndi muri paradise. Akira. Gusa ugire vuba umenye ko ndi buyimese. Nta kibazo rwose. Kira ni pantaro. Sawa. Urakoze man. Ikintu nsabye nawe. Wanda kugurira akantu nta kibazo. Sawa. Gapo. Ariko nubwo hamwe no myenda hari ikintu kibura. Iki kisi. Kuntebereza nyine. Ariko man makanya se uzo. Kora akazi kawe cyagera. Kora akazi kawe. Ariko nta nibandira ryari birisiri. None se wana nakeye. Papa. None ushatse kumbwa ko umukobwa. Ndabona boss yaberewe nkagira ngo. Ushatse kumbwa ko umukobwa atari bumpese. Ashobora no kuguha ariko nyine tu ikida. Ndashaka yuko akimbona ahita ampobera akampereza. Yewe ntago biri kuvamo neza rwose. Reka nta bandiri biri sirimu. Hafi kabisa. Kuzana umustani bwa boss. Aha. Umustani bwa boss wallahi. Hello. Sheri wahageze se? Kambwire kadoga za gukingurira. Yego shushu. Sheri. Arukunda cyane. Agatebe hari. Aho ubundi iwanje urisanga. Ariko kadogo kuki uhagaze aho ngaho? Cyo gukora. Iwanje urisanga. Ubundi ndota ndyamye. Naba ndi mu nzira mba ngutekereza. Utekereza ngewe. Ndagukunda bya hatari. Ahubwo ndashaka ko tuzibanira buriya.
kuko wongorera. Ndi kukubaza ngo bya biryo bya boss washizemo umuntu. Genda nagenda. Ngo ibiryo bya boss? Ariko se ntubizi yo bakadogo batangiye kukumenyera. Aya. Hoya. Bakadogo biki gihe ubu ngubu. Kadogo uriya turasangira ku meza. Buriya ni boss ngiye yaravuze. Ngiye boss kabisa. Hanyuma akaba ari wowe ujya guteka se? Hoya. Hari igihe njya mushyiramo umunyu mutumye nkara ku muhanda kugura utuntu runaka. Uriya kadogo rero harabura amasaha 2 n'amasegonda 58 ngo mwiruka. Nyamara ibyo ndabona bidasobanutse. Cyane ariko uvuga cyane. Mani ndi kukubwira ngo boss arambwiye ngo agiye kuza kandi imyenda yose ndayimesa mama. Ese boss. Uriya yaramenyereye ibintu byose yaza yirirwa avuga biki n'ibiki mwihorera. Nese kumushyiramo umunyu imyenda ukaba yambaye arayigukuramo imese. Imyenda? Wambwiye umushyiramo umunyu ngo umutume. Ariko se wowe ibyo ndabona bidasobanutse. Oya ntabwo bisobanutse. Bwa mbere ngo ntabwo washize umunyu mu biryo bya boss. Bwa kabiri ngo wambaye imyenda ya boss. Boss wawe ni uwuhe? Boss wanjye ndi boss ariko na boss n'uwareba. Reba ninda. Inda nayo iragaragara ngo sindi boss. Inda ni abakarya rugo birirwa banywa igikoma n'imishyushyu. Ubwo uriya mukozi ngiye kumwiruka. Umwirukana umuwari iki? Atangiye kumenyera. Oya wari yasanga ari kuvuga ukuri. Ubwo se ibyo twabyihoreye basi. Ntabwo twabyihorera n'isuri ibyo bintu byashoboka. Nese ntabwo ugera mu nzu. Mu nzu ya boss wawe se none ubwanze. Oya ni njyewe iriya nzu ni iyanjye. Je nahereye muri fondation nubaka. Muri fondation hari ku mabuye. Nubaka inigeza hejuru ndanayisakara. Kiramo na parafu. Ariko nawe uramenyera. Boss ara. Gapush. Uri muri cyangwa? Ni bimwirirwamo? Ni bimwirirwamo? Uyu mukobwa ni uwa? Ngo? Vuga cyane suri ikiragi nuko nguko usanzwe uvuga. Umva we. Iyi myenda ni yande? Boss. Ni uyu nguyu. Iyi myenda ndakubaje imyenda ni yande? Ni pe ariko. Umva. Jewe mbasigira hano urugo mukirirwa mumvogera hano n'imyenda n'abakobwa. Wowe bite byawe uravaho uraturuka he? Ndaturuka he hano mu rugo rwanjye mwebwe muza mumvogera. Ari wowe n'uyu boss nindeze? Reka kubwira nabi boss. Uyu ari uyu n'uyu boss nindeze? Ko boss ninde? Boss ninde nyine?